Evo ovdje, Vlada Heinz, treninzi za juniore. Setnet klub. Da vidimo kako se treniraju ovi juniori. Evo, stoji izbacuje lopte iz voleja. Evo Ruskinja neka, juniorka. Pod vodstvom Vlade Heinza, trenera. No. A, rad nogu. O, bit ćeš na YouTube. Evo, ba, izbacuje forehand, backhand. Step forward, step back. Step back. Step forward. Odlične vežbe, evo. Three balls. Da vidimo ovu vežbu. Prvo na forehand. Na mižlokuna. U sredinu. Dve u sredinu. Opet forehand. Opa. Često niște exerciții de tenis aici la mine. În cartier. Ovo sve igra na forehand. Jedno ugao, jedno u sredinu. Unan colț, unan mijloc. Exerciții pentru forehand. Dacă sunteți antrenor. Și una către backhand acolo, către revers. It looks good. Bravo. Just after the stroke, give me recover step. Doesn't matter if it's forehand or backhand side. Evo i ovdje, na drugom terenu imate tenis. Isto neka Ruskinja. Forehand, backhand vežbe, evo. Ovo je seći u montaži ovaj. Da, bit ćete na YouTube-u.
Odlično, bravo. Da vidimo ove vežbe, forehand, backhand. Koliko lopti imaš, jebe? Come on. You will be more stable if you bend your knees down. More stability. Stay on knee. Da vidimo pored. Više Rusi igraju od naših tenisa, Kinezi. Kao mi smo neka teniska nacija. Slabo decu šalju na tenis, nemaju ljudi pare. Skup sport.